Meri hing ame ki thur urajok hum kre ki thom akulat me ki chok. Hangnat arona loka bepen hamren rong tupia towar jio ari hing kipip kipang ho. KSYC Hawar Kehat Regional Council aro tumpen CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Memorandum ke Pajerdun. Hing Chongho Social Welfare Society NGO pen Sarmohan Singh Naraphan Kerap ke Pajerdam. Bosik ni phaing korastir keba jo por phainer keba por jengkha hi chialong. Permanent ke do akulat rihing ame ke ropena jok hum kre ke thom akulat me chopon telo. Lapen bangsu me ke chua por hut tebok terai fire brigade ka vedera jok hum trok akulat me chopon longlo. Jongsi tebok terai le fire brigade asai hem do posonte lapuan ke me chopon long le daji pusi rang kiatum ke thanren. Lapen kulat me ke chua long kana hok pon ason dupik. Angton pangrum petpen kuki sibak formu anam kena hok pon doji pusi ningjerinti. Lapen jengkha hi chialong apong kulat me ke chula puson dolo lasi. Torkar aphan ka chuning ripon tong sikot pen khiruni lapen dongka muka mada. Elong bak fire brigade asai hem nangki bizia phansi jengkha bazar komiti ameipu Joyram timung pen pachenipang. Phelangpi pen bidasing charon report Malong News. और वो बांके में के चो के टेक्नोलॉजी मते आचार तन दाते बकरा तो टेक्नोलॉजी आला केला पहिलो ने कारण दा का दुकान दु कारण अपोज दो आम्हाला सो कारण अपोज सो सर्किट दा पेसी मी के रिब्लो तापसी का टेक्नोलॉजी बाके टेक्नोलॉजी तो ना का Kumpulan mga kulat na hok lola. ini no na pugelangat दा अनुमान है उनके के सोसाइटी में इसका उनके बारे में Raven kono por malam da. चेक टाइम के 8:35 अगर मी की चुलों को मालूम है कि करेंट में किसोट से दैट मी चुलों डाला है kalau sampai lada hormu hortar itu culir lama mate hormu ke 7 pin lo bukan dah pun ke sociedad है हमने एक तंग ना जो भी पाटे के दलो सा hormu ke hum तो kan benda 7 pin lo kon sini ribno में माने सही लो अंगा तंग hormu ke ada दुकान के थे घूमनी दो घूमनी हार्डवेयर घूमनी दो हार्डवेयर बोलते दाके काउंट दूंगा और माने पूंजी टंका पे सिदांग सिया हार्डवेयर होते तेना पूंजी टंका हम सिदको दासी दा सोना खाय ini अनुमान पूरी दाम पुते तुम पूंजी टंका हम दाक ना हो दाक जेंखा अराब पे निसी सरकार लोंग सी का चुनी ngri jang tunglam bang kedo ta जेंखा लोंग बताए सोन जेंखा बाजार में किचु इकोना दulu dah sita ipo बताए 3 समय तुम तक फायर ब्रिगेड आवर साय bang apora tinglong di ke फायर ब्रिगेड bang chit hamren ben si bangi longka ben si bangi hojai ben si bangi kasi dak heruni pen dongka ada middle dak जेंखा long si isi फायर ब्रिगेड सर्विस no isi सरकार तुम नang bi bulote isi akimis non sona kisung bang ko hede iki to se apor pen da kon se tum te boher so se itum da an kan hok nai alam se ave la pen ke jogi mana percentage si 10% si mata ram mane un ta on non bang ke harmu ke current da ko adhok current short circuit flow current ko kedi da ko la gari ta kachong hong adhok tum ke bang rai da to la ke le agani si kinila an kan hok na da सरकार पण सिका चुनी रिकन तू जो dak ni kuma hawa along la sora la fire service on sidang pi pulote la sora ke sung ke mona pintu kopi po pusin di makada Nijangkar benglong hamren rong sialong busik ni phai inkor asir ke bajo por phai ke thomalom pen hamren hi ti barin pen kichi kini kedam PWD atowar Jio lamre ni ari kiti on atum hamren municipal board la pen PWD along center kanat aron alo ave pin pensi ajo jolo apor JCB pen tipaput aret ajok
Munit kasih helat lapen gari motor kibe katum tami akasik sakit doktor kajok Parjin pen selam konvek nang dipusi Hamren kia tia mesi imuti rongki kong sunbang Sona sing terang lapen Ari sangkua tumpen lang tipat langkong Rata tumpen kulat kedua tum tami kisung ke doktor kajok Majok le kontrek asai klaim kita labang so tuar Parjin pen semar konvek nang dipusi perang kia timbang kita Hamren pen rutam report mana tahun lalu ke along fake arlun long ke mesin masih sila dan dak bang ke JCB ke bayo ini non tuara bang ke lapuson pinak lo la sila solong nali ko pisiki puru ni neli puji la son lo je hamren subdivision lo ene ta tuar ka heno puthak dak district headquarter lo stamela dak tuar elong bak ta tuar ke mewe la sikidam tang NC pen tuar selam phangno phangna labang so tuar stame nona bang ke la so cable line la so la network la so cable line ke van main pen la town area long postame nona bang ke towar ka pe meji gali ala tum jirluang bong tube ajo baji hini baji ki thomam lam ala tum la so towar long JCB pen ki hudda report la bang so bang ke non town area long bang ke la an so si towar ka no lo la so bang ke la ke joka contractor claims tame lagi chok chelo lasi dake town committee do municipal board do town committee sor arjo fan arjusi lapen kali polote dak PWD sor fan arjusi claim ne polo stame nona banke towar hino piglo lasi laso bang ako puthot alai tum hans tame labangso mesen pen labangso kahe noding ko smart huye fans tame dak nil tum stame chuningrin laso lambang nil tum chini unde lapen laso order bang alai tum municipal board phanta hoitu laso order bang alai tum pachini deta hai lapen PWD sor fans tame labang sor dar pen along star ruje lapen dak bojar sor mate dak lokela tum fans tame je la son order do la so posini tum soni claim lo potalang tum pupela si ni tum alang tum hani puji bang la lo to we jir long bong alang tum jopang thang hudet pen to dapat dap kang thangana bang ke dagari ke jang hayat ko do we tum chethayong lo la sila so bang alang tum claim tedet CMA lapen non ke claim det lo posi alang tum immediate labang so atwar ka chupe mit huya panselang tum machuning rilo bang apun pe sinang claim dake drilling machine pen si wanaing alang tumhan langam polote plain area yo ke bang drilling machine pen paka bang claim ta il tum bang ke dak il tum kacelang dun ta sabso ke chok chela ta do chetlo sitame alang le tum han nanglang rop pusi nili mathadam lasi administrative atum sitame la so apu thak bang ke strictly kene endpon nangji lasi alang tum pini benceng lo ka bang ke labang so atwar kaheng notang atwar long le thotsi naro nangapaheng no thua pot nili condemn pe melo asi ake hai tuliram ro hanga phantame chuning rilo je la bangso network line ke wana bangke mesen pen ke wanji bang chuning rilo Bosik ni phai thongke barni dongmuka fresh IBL KSYC Hawar Kehat Regional Council atumpen CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phat Memorandum Pajerdun alang litumpen ke jongdona tengke Hauraghat LA Arlo Science lapen Commerce Stream a college ka beda puthak si Jasimet jongdun si thongnok be college along Prabjin pen Science lapen Commerce Stream pangcheng beg jia phan jongdun lapen Kar Bianglo Autonomous Council a CEM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen pining angbong Science lapen Commerce Stream pachun pon beg popusi cecak tekang si KSYC Hawar Kehat Regional Council Amepu Longsodar England Kongchun bang edison tok dia tum cenglok KSYC claim rapera tumpen akiruta tipa jerdun dong mukak pen Daniel Kontemong report Malong News apa yang kita pot itu karbisten dan news council haruka regional council lain penang teman akiru pilo kita tenjen teman naik param tibang lalo kita tangan ni Dr. Himanto Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan memorandum pesan thot pini nilito haruka regional council team pen Kar Benglong Chief Akihai Dr. Tuliram Rohang Panitum memorandum submit lo TP bangke Harukat subdivision ng Kanglong college opik lo bohita me provincialized college hi hum vet la bangke thono bi college no asil ladak tame kichali bangke arts stream vet si tum kidam tang tame chief minister han ki memorandum ta tok pamikalo apenon Kar Benglong Chief Afata ni pamikalo la pini nitum briefly nitum cingkilong lo lapen alang litame nitum phanan chi chakon lo je labang so isu bang serious pik lo po pineng aning kanang bong si
Harukhat subdivision ng Kanglong Science and Commerce Stream ke Charlie awas sai PF ku selang dana pudulo sila sopot ban itu Harukhat Regional Council ke SYC pen akhai Dr. Tuliram Rohang Phantan dum churupik lo nasi Karbing long chief akhai Dr. Tuliram Rohang tami chaklo Harukhat subdivision ng Kanglong thono bikoli selong mangke pining ang bong alang li Science and Commerce Stream kangpuji phanalang li mane chisik kontang lo si tum kedo we Harukhat subdivision along kedo lo Charlie ari sui jang thana ningarong me melam lo lapen thono bikoli selong kitam tang bang suri sisu se asde tum aphan daga men pachi thablong awar sai pidat lo lapen da faculty bang komre lastame la faculty bang tame non lang li faculty tame papa je phan lang li lahai lama chingkilong lo balang li claim pu pusi ni tum han lam chang pidulo Lakhain ko rapli Deopani MSC constituency ke parlo Upper Deopani Bura Singnar Arawangsar Mohen Singnar Gaungbura Akeng Jaga cor ke sak cok pen Akeng ke kang pringa cok non puta coklemun e chodamun e pin pen Puar Julong si Hingchong Ho Social Welfare Society NGO atumpen humridam si kerap pajardam Son si alangli Mr. Ruksing Singnar lapen ari sanghot tumpen cerap cetudun si Sang han pen cenglok tangka tami kerap pajardam Amri High School Thanbang Nipes Ranjan Chakraborty Thanbang Saipen Kumat Nebang Phubang Pian Nijang Karbenglok Amri MSC constituency ke parlo Amri High School along Kemisena Thanbang Nipes Ranjan Chakraborty Busignify Tongkep Arni MLA lapen CEM atumpen Kerala kilong Japan Kiklem Angke Ningkan Hongkep Atumpen Chuning Ripon Chuning Riabang Sangti Pudang Labang Suami Headmaster Biren Sing Pen Kedeng Alam The 7 Jai Konsi Puthon Jai Mek Kipadoji Aphat 01 Aport Pilo 01 Labang Suami Jai Mek Long Headmaster Abari Mohespor Paton Pen Jenglok Akaprek Kapek Thanbang Atum Ong Dong Apai Ketong Dun Apen Kyo Sumara Pia Potum Lapen Rongarat Pen Jenglok Torkari Gaungbura Atum Tami Cetong Dun Thanbang Nipes Ranjan Chakraborty Aphat Karbianglong Asa Hanjang sopen rejip sarong Thanbang Nipes Ranjan Chakraborty inut kemisena Thanbang lapen aning kiding nai a Thanbang ilo alang likidam tang ningkan Grace Kebra Trokner Kebra Trok Frey Nipai Isipen Busik Nipai Hong Kepan lapen Suri hinira ingkora hini arni anke alang li Thanbang sai klempon la alang li sumar bang hinita labang so askola long pensi HSLC First Division lapen letar cepalong si Amri HSLC Examination Center lapen Amri High School Nongnam Bangpila alang li kilabang to sekolah hemalong Thanbang sai kiklem kacepat dugnai a Thanbang alang li jati thorom plak li pin pen si Amri arlo ke do lo ke Charlie aklem sumara tumaphan akai kereng japhan towar ke me semar pisi piniarni anke alang li long pen lo ke Charlie dun long au sumara tum ame thang akeng pen karjap thek ponong la an chotakalisi Rong arlo pen penangan osomar civi ponsi HSLC asar lang an alang li Charlie dunsi osomar kai towar thopilo Thanbang Nipes Ranjan Chakraborty inut Amri ahawar HSLC Examination Center nang Bekjipu alam aputhak kedam tang suri hinira tirkep asengkan kalitang BR Philippen ke Japon student atumpen Jasimet ke claim kacipaduk pen puthot aningkan pen HSLC Examination Center longsi piniarni anta ladak Amri ahawara long amat tadlang tokpon long laki alang litame akai isitene pon pelo lapen Amri High School along kedo staff atum anta tene undelo pusi perangki ang cethan pon alang lila bangso askola phan jongsi akenang do kulote kai ke tame kacerap dun japhan cisek ding pusi perangki ang ningge lason thak si alang li duty regular pegajok non kedo bom headmaster Biren Singh tame Jasimet Nipes Ranjan Chakraborty aphan aninga klong pen churokon suwai per bong im rong piripur malong news
স্কুলত আহোঁ 1986-ৰ অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখত মই ইয়াতে জইন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগত মই 1984-ত মই উলুকুঞ্চি আহোঁ আহি 2 বছৰ মই PWDত টেম্পৰাৰী চাকৰি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ দৰমহা PWDত আছিলে মোৰ দৰমহা 225 টকা আৰু ইয়াত যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া পুৰণা গ্ৰেজুৱেট স্কেল আছিল 620 টকা মই তাকেই লৈ ইয়াতে ভেঞ্চাৰ স্কুল 3-4জন কৰি শিক্ষক ষ্টুডেণ্ট আছিল আমি গাঁৱৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিছোঁ আহি এইখন স্কুল বনাই আজি এই মেট্ৰিক হৈ এটা মেট্ৰিক চেণ্টাৰ হৈছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হোৱাৰ পথত গতিকে আৰু ৰিজাল্ট ভাল এতিয়া আমিতো আগত যেতিয়া কৰিছোঁ টিচাৰ নাই আপুনি ইয়াত থাকি আপুনি ইয়াত টিচিং কৰি কিনে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰতো ইয়াত থাকি এনেকৈ ভাল লাগিছে ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক বহুত অবিডিয়েণ্ট শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে যথেষ্ট মানে কষ্ট কৰি শিকায় গাৰ্জিয়ানবিলাক একদম মানে অশিক্ষিত কিন্তু তেওঁলোকে স্কুলত অনা নিয়াৰ কাৰণে বা আমাক বহুত ছাপোৰ্ট দিছিল সেইকাৰণে আমি ইয়াত স্কুলৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰিছোঁ এইবাৰ আমাৰ ইয়াত ৰিজাল্ট হৈছে 50%, ইয়াৰ আগত হৈছে 89%, ইয়াৰ আগত 100% হৈছে গতিকে আমাৰ প্ৰথম 2-3 বছৰ অলপ জিৰ' মাৰিছিল তেতিয়া শিক্ষকে নাই 3জন শিক্ষকে আমি স্কুল চলাওঁ গাঁৱত যাই মিটিং কৰোঁ তিৱাৰ ডেকাচাংবিলাকত মিটিং কৰোঁ কৰি আমি মানে এই ল'ৰা ছোৱালী আনিছোঁ ৰাইজক বুজাইছোঁ আৰু তাতে মই অলপ বেছি ভাগ লৈছিলোঁ আৰু মোৰ এই স্কুলখনৰ প্ৰতি মোৰ কেতিয়াও মানে কোনোবাই যদি কয় এই স্কুলখন বেয়া মই কেতিয়াও নকওঁ কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী 5 মাহত টুইনছ আছিলে 2টা ল'ৰা ছোৱালী মই এইখন ইয়াতে LP স্কুল এইখন ME স্কুল এইখন হাইস্কুলতে মই পাছ কৰাই সিহঁতে 2015ত সিহঁতে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মানে পায় লেটাৰ সহ সিহঁতে ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰি গৈছে গতিকে স্কুল কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে আমাৰ শিক্ষকবিলাকো বেয়া নহয় বৰ্তমানৰ আমাৰ যিজন প্ৰধান শিক্ষক আছে তেওঁ স্কুলৰ প্ৰতি যথেষ্ট কৰি আছে যথেষ্ট বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যথেষ্ট কৰিছে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আমিতো টিউচনৰ নিচিনাও কৰোঁ আপুনি এইটো স্কুলৰ এইটো বিদ্যালয়ৰ পৰা আপোনাকতো আজি বিদায় দিছে তাৰপিছত আপুনি ভাবিছে এইটো স্কুল বিষয়লৈ আপুনি চিন্তা কৰিব মই চিন্তা কৰিম মোক যেতিয়াই দৰকাৰ হ'ব এইখন স্কুলত যদি মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লগা মোক কৰে মই কৰিম মই এইখন স্কুলৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিকতা আছে মোৰ আত্মা সোমাই আছে গতিকে মোক যেতিয়াই মোক মাতিব যি কামৰ কাৰণে মই আগত অফিচিয়েল কামো কৰি আছিলোঁ ইয়াত যদিও শিক্ষকতা কৰিছোঁ অফিচৰ কামবিলাকো মই কৰি বিদায় প্ৰাৰ্থী তেখেতক মোৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই প্ৰধান শিক্ষক হৈ 2018 চনত আমৰি হাইস্কুলত জইন কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিললৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আহি প্ৰথমে মই এই হেৰিৰ লগত এনভাইৰনমেণ্ট লগত এডজাষ্ট ইমান এটা হোৱা নাছিল কিন্তু লাহে লাহে সেই হেৰিটো নাইকিয়া হৈ আহিলে আৰু আমাৰ ষ্টাফবিলাক কোঅপাৰেটিভ হয় সেইটো এটা মোৰ কাৰণে ভাল এটা হেৰি এডভান্টেজ কিয়নো মই ইয়াতে আহিখিনি যিখিনি মই প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ সেই প্ৰগ্ৰামবিলাক মানে কি হয় প্ৰথম অৱস্থাটো মই সেইটো প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছ হ'বনে নাই তেনেকুৱা এটা ভাৱ হয় কিন্তু যেতিয়া মানে প্ৰগ্ৰামটো ওচৰৰ চাপি যায় তেতিয়া কি হয় আমাৰ এটা বেলেগ এটা ইয়াতে টিম স্পিৰিট এটা আছে টিম ৱৰ্ক এটা সেই টিম ৱৰ্কটোৱে মানে আমাক এনেকুৱা সহায় কৰিছে সেইটোৱে আজি যেনেকুৱা আমাৰ বিদায় প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত আমাৰ নিপেশ ৰঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী দেৱৰ বিদায় অনুষ্ঠান আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ তেখেতে মানে ইয়াত যিখিনি বহুতখিনি অৱদান দিলে তেখেতে আৰু তেখেতৰ যেনেকুৱা মানে কৰ্মৰ প্ৰতি যিটো মানে ডিউটিফুল হেৰিটো সেই বস্তুটো আমি মানিব লাগিব কিয়নো তেখেত থকালৈকে আমি ইমান এটা চিন্তা নকৰিলে হৈ যায় কিয়নো যিকোনো কাম মানে আমি সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও মই তেখেতৰ পৰা সহায় সহযোগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মিডিয়া পাৰ্চনকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ কৰিছোঁ কিয়নো তেখেতসকল আহি যিটো এৱাৰনেছ এটা মানে আমাৰ ৰাইজলৈ এটা মানে মেছেজ এটা পঠাইছে তাৰ কাৰণে মই মিডিয়া পাৰ্চনবিলাকতো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ tong sekot pen bothalang social idea long CYDC pen arpu kicelar pon ajai mekedeng pon kedam tang busik inquire kep arni
Botalang soil ai bialong Chingthong Youth Development Committee mate thi hek pen CYDC atum tong sekot pen arpu ka celar aja mek dengpon. Mukrang be kedam tang suri hinira trainer ke bandingkan pen alang li Chingthong arada tuma pansai ke klaim cepadok pino bonta nona bangke alang li. Kaiding pialong ke organization asai along klaim pen ke kaiding pike un epu alang cemathasi alang li arpu pen ce upon. Lasi akaprega saya along cerap dun popu alang li general secretary arpu pen asot hanse phansi puthot pek pon lapen alang ni mukrang bea phan ke bidisar arpusi pek pon thul bangso along CYDC abarim ameithu kamsing rong phar lapen penang an Chingthong ari so atum chetong dunsi may RDP pon lapen CYDC president Tipson Senarahin pen RD dojot lapen non ke bang jilang arni ke klem ke dam pamejia phan lapen koson si ke paprang dunji malahayalam than pen may misen pen pechun pon lo Arpu kelar lake Asot Hanse General Secretary, Mongol Singh Tiso Assistant General Secretary, Rasing Tiso Office Secretary, Mirson Rongphar Organizing Secretary lapen, Longki Be Publicity Secretary, Chingthong pen Longki Be lapen, Mothalang to pen Khorsing Teron Report, Balong News. So ini dak buat langsung mate dak soil conservation I bilang, itu Chingthong Youth Development Committee mate CYDC pen itu tong sekot budi resaful amai mai tum padonang kok lo polama butang te tum damtang mukrang be alang ke general secretary si pusideng lo tapan alang sami belek akeng kam ka chejor alo asai dokok mate alang si atoms ke jutlo puk na sons si ni tum sami pini bangke alang ar pulong bangke we can see dokok ajoini si pini bangke AGS arpu mate General Secretary arpu AGS arpu melapen organizing secretary melapen office secretary arpu sambil tumpini bangke budiri sapungan kok lasi GS arpu non hakimi kedeng pontu lake asor hanse lapeng AGS bangke AGS arpu bangke kai Mongol Singh tiso lapen puthot bang tulok office secretary arpu rasing tiso lapen puthot organizing secretary arpu kedeng bangke kai Mirson Rongphar lasi pin public city bangke yotum damtang semelang li tum CYDC long na cepat dun pega bangpu alang li kai longki be alang li si ya public city arpu bangke deng pondo lasi labang pli abang pu bang si pini budi resa full bangke alang bang pli abang pu tum fansi yotum CYDC asong bangke arpu kimi bangke apang ni pontulo se pini dak soil conservation long budi resa full amai nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta